Lebes lah. Oh iyalah tak tahu sosok lagi ni. Tak tahu sosok. Oh. Kau bucok pun saya. Tahu ada yang buat saya becak sekali. Oh, si bengkai lah. Buat mana? Iya, Dari mana buat mana? dengan jalanan kok, resarian. Bagaimana mau terakhir nanti rumah? Hah? Ya mulia man. Di mana terakhir nak? Si mak datang baik ke nah. Macam mana lah jadi jongkol. Iya. Mana dari di mana man? Hah? Dari di mana? Kok? Ya. Ya dari dojo. Man, Hah? mak macam tair ya. Kok nasi ngatain ah? Sia. Man. Mak becar ya. Bu pabrik tahu kok saya. Bu. Hari apa man? Ada apa? Jadi ya tainang kok gelak nah. Kecil soal le bener yang ngau cantik nah. Acar man, becak benih muak orang tapi muak tae. Mari nak cok mun orang lupa boleh mak boleh nah. Ya, engkau suruh nero becak buta je dah. Becak nah. Ini lecak ya nak. Marah-marah nyari aing malah betul lu. Namun ngak jadi tapi bau nak batkun ya gimana? Ya sasa di sedikit nah. Ya apa rekatku sih ya. Nah. Padu ibu ni dia. Cok. Alhamdulillah, garus perak kare tahunna. Tuh mau lihat ya lah. Ya Allah, Gusti, apa rasa gak punya laki ki? Singkuk adik laki dagangan laku, uringnya tak laku-laku berenang. Duh, berat aja kan dia berongku urep-urep. Ya Allah Gusti. Man. Dari gila man. Man, belum ada man. Man. Ay, man. Belum man. Sini butuh belum man. Nah. Ay. Palang. Cengak man. Aing gila aja ya nah. Iya. Bu. Kok hatinya. Bau tai lah bau tai. Keren. Ada apa kak? Bodoh orang gila lek. Kemarin gila. Bisa. 5. Paling licikan boleh. Hehehe, cepet. Buru. Apa mak? Gila. Dima bedaring gila boleh. Masuk bedaring gila om. Ih, ring gila. Bu, tak bilang takut gitu. Aduh, bakar gimana? Aduh. Aduh, tak tahu je kau man.
Aduh, tandinya di luar kok. Ye, buat. Ya dia. Berembang kok becak ruana. Aduh. Kok kia? Rombong jera beremah. Oh, latin aja. Coba kira aja dia. Saya penting Satya salam betul dengan lu. Lah mulai bang saya buang galak laku na laju. Iya. Kok beda tahu-tahu na apa ya rombong jera? Aduh, lah toro tembong bani kumereng gila. Kemangok marah. Ya, ayo lagi kalau laku nanti. Iya, marah. Iya, mulai. Nyari serangan laju. Dari di marah. Tak tahu. Gila anyar masih na ceria ya. Cuman mana culun. Leratin lo dah. Ada emak kakak ramaja abit. Deki. Tunggal pentompol rasa dari sorok kerabit kelu. Deki minta pitas senang kak. Emak bit kelu. Kebekia cemu lo. Boleh tambah semangat. Kok kan leratin. Kebelu. Sepak kemari. Terus kakak datang. Assalamualaikum. Emak kakak datang lah. Waalaikumsalam. Sih datang lah ye. Apa aja, Le? Nah, enom lu kak. Hah? Enom. Di rumah mancing ada, Le? Gimana tajukan itu? Enom. Apa dah, Le? Semua apa dah, Le? Pas enom. Panas, Le. Sia, Maria. Besar. Donat. Mak kocak donat, Le, benar, Le. Pas enom. Pas tordok lah cebas. Donat. Rumah. Nyaman, Le. Donat tongku. Enom babi. Tas lu, sayang. Ya bi. Beremah? Hah? Beremah? Ada mangan, Le. Iya. Beremahnya man. Demangan, Le. Sekre. Pas mayu kiku kak. Tuh, mari, Le. Yuk. Kiku. Le. Hai, Antus Vitas sabar nonton. Pak. Oi. Demam, Mak. Duh, ada apa jera? Cik besar-besar dah enak. Mana beri dapur, Wak? Entari lah cuma lapar. Ya, Pak, anggap besar-besar ya enak. Ada apa jera, Pak? Cik tanya Andra, ya. Tak ada cuci kau. Coba nyaman amin HP, mengko amin HP, napa rampas? Ya. Apa anak-anak gini? Nyegala laju. Mak, apa arah ruang sarung ngamai kipas? Ya apa wah? Enggak, Pak. Tak tahu-tahu dus Mak. Ya bak nama buru tahu satia, cek lepak dari lambak saya marah jeri ya tak tahu kata dus. Enggak terus tak ngalak apa, Mak. Ya apa kayak mun labak pas nganak kepak. Maria. Ja, tak nyaman, tak banyak bini nama. Ya tak kira ngalak kepak coba nambah bini lah. Aku noron, Mak. Enggak dikit pas banyak lagi ya. Maria. Betul ni pas di mandi wah, celuk na. Kok mereka kepak na. Mak. Apalah? Ai. Mak apa lah, Mak? Mak Ria. Iya coba nggak nyaman na tolak. Iya, tas tanang kok nyaman tolak benar, Fi. Nah kak, malah toto dus anak na benar. Saya raja Ria. Beseki je dah. Anak na. Ria lah. Tau kata dus sekali. Wah. Ya, tawa kau tahu dus, Le. Melawat di mana Ria? Lati nara. Kan iya apa kak? Lah. Tapi mantep kan kak? Iya kan? Iya, mantap.
Bibir bawa na. Hi. Mau apa buat Lek? Sampai ngisel. Nyatanya anda, si penting benar kalah. Kakak kalah. Kalah jana. Keperak sa kalian kau sik bangga buat Lek. Ya. Kita nak lungkut tarka borong. Lempo ya gertun dia malah kok. Buka gile. Marah, baca ke. Israel benar kak. Siapa tepat racilan mantap kakak apa wah? Ngisel Lek. Ya. Cilen. Naon Lek. Cilen terus mana berkayu. Jadi kali kak. Iya Lek. Tenang tak kira buru emak kakak jo. Buat lagi antara kabini nasi tengah. Enggak Lek. Dikit mulai dendang kok. Ada mak aja. Abang seria dulu Lek. Iyalah. Kira beres benaman pak kunjitkan. Puas. Apa Lek? Pasti nggak ria sih nyelonot ya? Enggak Lek. Apa abang nak jelas ke lu? Ya, ria lah. Badan tayak telat. Saya ngandung.